أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va inoyat bilan at-tafsirul muyassar degan mushu tafsirning o'zidan sura Baqarningki 100 nechinchi oyat kelibdik 20-chi oyat kelib ekanmiz. Mushu kelib to'xtab qolgan o'zidan davomlashtirishimiz inshaalloh Allohning fazli inoyati bilan. Xo'sh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca tercümesi: Sen Yahudilar ve Nasaralarning diniga kirmekçi. Kir, sen Yahudilar ve Nasaralarning diniga kirmekçe ular senden hergizmi razı bolmaydı. Ey Muhammed, ularga aytqinki, to'g'ri yo'l faqat Allohning yo'lidir.
Sana ilim kelgenden keyin, ya'ni poklik haqiqat sana oshkor bo'lgandan keyin, agar sen ularning ishlariga ergashadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizgan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. Biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ana shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladigan, ular ziyon tortquchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati paydo qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilmaydigan kundan qo'rqinglar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinidi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah uningga, seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilman dedi. İbrahim, mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uvchilar, itikobda o'ltirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar, sajda qilg'uvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinch shahar qilib bergin, aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turlik mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozgina muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك أيها الرسول اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم. قل لهم إن دين الإسلام هو الدين الصحيح، ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك من الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه إلى الأمة عامة. Sıldırın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yahud Nasaralar hiç razı olmaydı. Lekin lam sizlarning o'zlaring dinni tark etsizlar va ularning diniga ergashsizlar, aningdan keyin sizlar rozi bo'ladi. Ular uchun deysizlar, haqiqatan islom dini bo'lsa, eng sog'lom dindir deysizlar. Agar shularning havoyi havasiga ergashsizlar, sizlarga vahiy kelgandan keyin shularning havoyi havasiga ergashsizlar, sizlar uchunchi Allah'ın huzurida foyda qiladigan bir do'st va sizlarni uchun yordam qilgan bir yordamchimi yo'q bo'lib qoladi. Bu xitob garchi bu Rasululloh alayhisolatu vassalamga o'ngchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu barliq ummat islomga, ummat islomning hammasi qartilgandir deydi.
الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسول الله ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه نكتب. وبما أنزل عليه. وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله. Biz Yahud Nasaralarga kitapni berdik. U kitapni Tavrat ve İncil'lerini yani bunu doğru rövüşte okuydu ular. Ve onunla hakik türde erişidi. Ve Allah'ın barlıq peygamberleri için bu peygamberler hep gelgen nesine iman keltirdi. Ve o peygamberlerin katarıda mesela peygamberinin tüken soğan peygamberimiz ve Resulümüz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şunun katarıda. Hatta şunu kuma erişidi, şunu iman ediyordu. Ve ula bu kitaplarını çoğum hergiz özgertmeydi ve ula epkeğin kitapını hergiz ilgisiz asılsın büyütmeydi. Aşıla ula olsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ediyordu ve bu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen Kur'an'a hem iman ediyordu. Ama kitabının bazısını özgertip ve bazısını mehbik yuşurağınla gelsek Ula olsa Allah'ın peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kapır oğuşlardı bular. Ve o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e düşürülgen Kur'an-ı Kerim'in kapır oğuşlardır. Kimi ki o Allah'ın peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kapır olsa, ula olsa nime insanların Allah'ın huzurducu en ziyankar, kattıgarak ziyanga muptala oğuşlardı ula deydi. Ya zürriyete Yakub, uzkuru ni'miyel kesirete aleykum ve enni faddaltukum ala alemi zamanikum bi kesreti enbiyaikum ve ma unzile aleyhim minel kutubi. Ey Yakub Aleyhisselam'ın ki uruk avlatları. Menin sizlarning ustunluğun köp ne'matlarimni aslanlar. Hakikaten ben sizlarni bütün cihan ehliga ustun kıldım. Sizlerinin aranlarda peygamberlerine köp evetişlen ve o peygamberlerin kitap düşürüşlen, kitaplarını hemen düşürüşlen sizlerini bütün cihan ehliden üstün kıldım. Deydi. Ve hapu وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب ولا تنفعها وساطة ولا أحد ينصرها. Korkun aslı. Hesap gününki dehşetlik ahvaldan, korkunçluk ahvaldan korkunlar. Ki u hesap günde bir can egisi yeni bir can egisin binasiga tushib fakat asqatmaydi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala o nefsiden o azaptan kurtuldurgan bir fidyani ham qabul qilmaydi. Ve onu qışqandaqça vasıtanı payı sunmaydı. Ve olağa o canqıça can esa o nefsiga yardım qiladigan bir kimi bo'lmaydi deydi. Vazkur eyyuhan nebiyyu حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من التكاليف
فأداها وقام بها خير قيام. قال الله له إني جاعلك قدوة للناس. قال إبراهيم رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك. فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين الإمامة في الدين. Yadetkin, Esligin, ey Peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, öz vaqtida Allah Subhanahu va Taala İbrahim Aleyhisselam'ni sınaq hina ixtabar Allahu. Yani sınab baktı, sınadı bir Allah Subhanahu wa Taala İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ni nurgun nimla bilen, teklifler bilen. Bir neslenki yol koyuldu o neslin İbrahim Aleyhisselam için. O neslin dinte teklifler dinte. O İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Allah Subhanahu wa Taala bergen tekliflerini çoğu öz cayda ada kıldı ve onun da toğur revişte şunu çoğu bica keltüydü. Allah o İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için şuna dedi ki çokum ben seni hakikaten insanlar için bir ülgü kılın ben, örnek kılın ben deb. İbrahim Aleyhisselam dedi ey Hudayım mening naslimning ba'zisimi bir peshvo qilgin, o'z rahmatingdan peshvo qilgin dedi. Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhissalomning bu tilak orzusini ma'qul ko'rdi. Dediki, bu zolimlar uchun bu dinda peshvolik qilgan faqatligilar bo'lmaydi. Faqat yuz bermaydigan ish. Men sizning albatta urug' avlodingning ba'zisini men dinda peshvo qilaman dedi. Hakikaten şunun layık. Ben ulardan bazısını pişva kılman deb. Vazkur eyyuhen nebiyyu hine cealnel ka'bete merca'en linnâsi ye'tûnehu sümme yerci'ûne ila ehlihim ثم يعودون إليه ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة وأمنا لهم لا يغير عليهم عدو فيه وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة فيه وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر بيتي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. آه. واذكر أيها النبي أسسla ya da Sayın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz Kabe'ni çoğu insanlar için berip biliş kılıdığan mercek kıldık. Yani ibadetini şöyle kılıdığan, ibadet tükendiğin için kaytıdığan mercek kıldık. Keledi ola insanlar o Kabe'ge, anandıkin kaytıdı üzün ehlige, anandıkin yine o Kabe kaytıdı olmuşsun kuşuz. Ve ola için çoğu hac ve ömrde çoğu bir toplaşızgan cay kıldık. Ve tavaf için, ve namaz için mesela bir mecma kıldık, topladığın urun kıldık. Ve ular için bir hatırcam urun kıldık ki ularga o Kabe'cu ular bu düşmanlar hücum kılmaydıgan, hücum kılamaydıgan menda bir hatırcam bir şahar kıldık. Dedik biz İbrahim Aleyhisselam Tugayyanın üzden bir namaz için bir makan kılınlar dedik. Dedik tutunla yani İbrahim Aleyhisselam'ın uğrundan bir namaz için bir makan tutunla yani İbrahim Aleyhisselam'ın namazı kayır namaz okunla dedik. O makam İbrahim bolsa bir İbrahim Aleyhisselam o İbrahim Aleyhisselam şu Kabe'ni bina qanchaqda qurgan chaqda onun üstü tuğan bir taştı. Ve dedik biz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'a mening beytimni har qandaq aşkara ve yuşurun meynetçilikten pakizanglar dedik. O beytte, o Kabe'de ibadet kıldıqlar üçün Kabe'nin etrafını tavaf kılışlan
yoki bu masjid haramda e'tikof qildiganlar uchun va u masjid haramcho namoz o'qiydiganlar uchun pakpokiz tutinglar dedik. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم داعيا رب اجعل مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا ثم ألجئه مرغما إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير. Ya desla ey Peygamber aleyhissalatü vesselam öz vaxtida İbrahim aleyhisselam dua qilgan holda shunday dedi: ey Xudoyim, Kabini xavf xatardan xotirjam bir shahar qilib asla deb va uning ahliga turli turli meva chevalardan rizq pasla deb va o'ng qilindan bu rizqigacha kimni desa ulardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilarni o'zini o'ng qilindi dedi Alloh subhanahu taolo. Kimki ulardan kafir bo'lib onundan bosh tortadi ekan, fa arzuqhu fid dunya, ona dunyoda rizq beraman va u dunyoda ozgina huzurlantirman. Anından keyin qistayman uni, zo'rlayman uni, majbur holda jahannamning o't azobiga shuni qistayman. Shuni panolantirman. Onun oxiri joyi shu. Nima degan yomon joya bularniki bu qaytish jahannam bo'lsa, nima degan yomon joy va وبئس المرجع والمقام هذا المصير. Bu oqibat nima degan yomon qaytish va nima degan bu turar joy bu bularniki bu ahli kufrlarning bu joyi deydi. Xo'sh, bu oyat karimda ibtalo deganlikni o'zi oyatda ibtalo ya'ni imtihana, ixtabara degandek ma'noda lug'atda. Ma kingi ayette en tahhira beytiyel tayyipin deyişi bunun da beyt ne hem demeye de zemirga izap kılışı beytiye edip. Zemir mutekellimga Allah subhanahu teala yüz izap kılışsa ne bunu nim cehdeden sıfat teşrip ya ta'zimle cehdeden. Hoş bugünkü dersimiz muşna olan kifayelimiz inşallah dersimizin devamı ayet oldu inşallah. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.